Čepca, možda bi stil uslovno. Svoje domaće. Domaća ove. Ova žuta. Žuta. Ne, ja sam iz Donji Mrza. Često. Ne, prijatelju Đuku snimi malo, njega voli kamera. To je nešto sam tekla po Sardini. Pa dobro, to malo, nije to mnogo. Ja, koliko možda bude? Joj, ne daj Bože. Ja da se izvuče. Ovo je ono kako treba. Ja, to. Ovo je supruga me pravi, a njoj treba doktor. Dobro nam si ne došla. Tamo neko povede se. Malo ruku. Dođi da te upoznam sam. Zato se mi je potrebno. Ja, glavna glumica. Slavka čast. Ima jedan kadar koji mi ne uspeš. Nije uspeo da vas dobro poljubi tamo. Jeste li doktorirali kod nas? Ovo je Vladović, ovo je etnolog je svima. Znam. Znači, to je taj etnolog. Super. Svaka ti čast, evo došli smo da vi. Ne, Draganče, dobro došla, zdravo. Dobro večer, svaka čast. Dobro večer. Dobro večer. Dobrodošlo, Blaža. Srećno. Hvala. Dobrovečno. Dobrovečno. Sretno bude. Jel uvijek otišao obećanje, zdravo? Svaka čast. Jeste li pregledali još koji put kuću vesti? Spusto po meni. Nismo. Nismo, ali sad sam sa ovim tvojim komšijom razgovarao. On kaže, slušao sam meni neko večer. Ja rekao, nisam još možda trebalo da ubacim jednu anegdotu što sam sa djedom pričao. Dovoljno.
On mi pričao sa Soluna, Nakon prvi vjerak. kad je žena vrla. Manje. Bravo. Dobro je. Čestitam se ga sad kaj. Kad sam meni bio na Sorbonu, jedna Grkinja mi dala pola veke leba, bio sam pao odmah. Bog će da bude. Dobro večer. Sa srećom. Samo da vas upoznamo sa gostima našim iz Beograda. Ovaj gospodin pisao muziku za film. Pisao muziku za film. Dmitrija Obradović. Reditelj Vladović. On je pisao muziku za film. Znate se, ja znam. Znamo još jedne gosta Kusu. I tako je. Prvi mjesec, 10. gdje se dali. Ali polako sa cijena samo. Biće cijena. A treba već i kasi. Kako ovo je vodi ovo, ne može se Kasnite malo, kasnite, ali dobro.
Poštovani posetioci, dragi naši gosti, dobroveče i dobrodošli na 12. po redu putujući festival dokumentarnog etnološkog filma Mladenci 2016. koji se večeras završava ovde u Krupnju. Na ovom festivalu vidjet ćemo dva filma, Kul koji traje 70 minuta i Vukosava u trajanju od 15 minuta. Autora naših sugrađana bračnog para iz Donjih Brezovica, Dobrivoja i Dobrile Pantelić. Večerašnju manifestaciju organizovali su turistička organizacija opštine Krupanj, Kancelarija za mlade opštine Krupanj i Biblioteka politika iz Krupnja. A domaćin je opština Krupanj, pa pozivam predsjednika opštine gospodina Rada Grujića da preuzme reč. Dragi prijatelji, poštovani glumci, Dobrivoje i Dobrila, uvaženi naši. Izuzetno mi je zadovoljstvo što pred ovako prepunom salom imam čast da se obratim. A da je ovo prava stvar, da su ovo pravi glumci za kojih ostaju dela, pokazuje prepuna sala. Ne treba ništa posebno pričati, slika sve govori odavde Sabine, kažem, malo imam i tremu, jer odavno nisam vidio ovako punu salu. Šta reći, posle ovoga, odnosno posle 4 godine, ovo je 4. godina ko organizujemo ove filmove i moram da kažem da se ovi ljudi, ovi glumci potvrđuju iz godine u godinu, a svedoci su ovde u sali. Znači, prepuna sala svedoči da su ovo prave stvari. Šta ostaje lokalnoj samoupravi, odnosno vlasti? Ostaje nam da ovu manifestaciju podržimo još više, još snažnije, da ovo ima odjeka ne samo u Rađevini, nego da ima odjeka u celoj Srbiji. Mogu samo da vam poželim prijatno veče i da uživamo svi zajedno u ovim ostvarenjima. Hvala vam. Glumačka ekipa filma Kul, zajedno sa autorima, zahvaljuje se onima koji su na bilo koji način pomogli da se film realizuje, a posebno načelnicima policijskih stanica u Loznici i Krupnju, Radenku Petroviću i Darku Mičiću i direktoru turističke organizacije Osečina Nikoli Tomiću. Velikim delom film Kum je sniman u crkvenom parku Dobri potok, pa pozivam sveštenika Aleksandra Đurđeva da se obrati posetiocima. Poštovane dame i gospodo, poštovani naši prijatelji Dobrivoj i Dobrila, Srpska pravoslavna crkva je vrlo zahvalna za ovu tematiku koju ste odabrali danas, a dragi moji, to je, kao što svi znate, i sam film se zove Kum. Kaže se u našem narodu Bog na nebu, a kum na zemlji se najviše poštuje. To poštovanje, dragi moji, iskazuje se u mnogom
da sa kumom ne valja, kaže, pa trgati. Valja jesti i piti, ali nikakve radnje raditi. Sa kumom se ne ide u ortakluk. Kum se poštuje time što mu se ide samo na slavu i on dolazi na slavu. Ako je, ne daj Bože, umro neko koga je kum krstio, kum se ne zove, jer kum se zove samo za veselje. On je svedok, dragi moji, na krštenju, verujem onoga koga je krstio. Nekada se iz poštovanja birao kum i njemu se da jabuka i okume se i ta kumstva traju, već vidite, neko već ima i po 100 godina i više da su kumovi. Po našem crkvenom pravu do 4. kolena se ne uzimaju kumovi, jer je to pripada duhovnom srodstvu. Međutim, kako vreme ide, a interes nadvladao, kum se uzima sada, međutim, samo onaj bira se ko je imućniji, ne bi li doneo bolji poklon. I tu je najveći problem i tu je najveća sramota koja se događa, a to je šta će kum doneti i kako će se pokazati pred narodom, koliko će držati muziku i pesme plaćati, hoće li platiti venčanje i tako dalje i tako dalje. Jedna priča o toj sramoti koju sam čuo i koja je vrlo poučna, ću vam reći upravo. Na jednoj svadbi dolazi kum sa kolima i sad dočekuju ga oni, a on izađe iz kola bez poklona. Gledaju oni, hoće li biti neki koverat, možda će u novcu dati, on ne dade, ni koverat nije izvadio. Staviše ga u prednje čelo da je njegovo mesto, on ni jednu pesmu nije naručio jer ga ta muzika nije ni interesovala. Besan je domaćin, domaćica, mlada, mladoženja, ništa nije doneo, nije se pokazao pred narodom, nijednu pesmu da naruči. I on je sedeo tu i ručak se završio i on bi da ide čovjek kući i oni kažu, kum hoće da ide, oni kažu pa nek ide. Pa kaže šta da mu spremimo, hoćemo da mu spremimo prase kako ide, pa tu je pokloni, pa tako dalje i tako dalje. A domaćin kaže ono što je on doneo, to neka i nosi sa sobom zajedno. Samo nek ide, da ga ne gledam više, jer od sramote ne znam šta ću više. I naravno oni da ga isprate, kum je došao do kapije i dolazi taksista, a oni kažu, pa kume, a što će tebi taksi? Pa kaže, ovaj auto što sam parkirao, evo ključevi, ja sam doneo kao poklon. Pa kaže, kume, da ti spremimo nešto. Ne treba ništa. Evo vidite, jedna priča kako se sramota i kako se osramoti čovek gledajući interes, a ne poštujući svoga kuma. Zahvaljujem vam na pažnji i hvala vam što ste odabrali ovu tematiku. Posle prve projekcije filmova Kum i Vukosava u Loznici, porodici Pantelić stiglo je više čestitki. Izdvajamo jednu. Hvala vam. Kazujte, istražujte i snimajte. Bog da vas čuva i blagoslovi rod i porod vaš. Da bi se Srbi Bogu i sebi vratili. Sve čestitke. Iskreno, Dragoslav Dobrić. Medijski sponzori putujućeg festivala dokumentarnog filma su Radio Televizija Srbije, Televizija Beograd, Lozničke novosti, Radio Televizija Podrinje, Radio Televizija Lotel, Radio Drina iz Loznice, Radio Ljubovija, Radio Krupanj, Radio Osečina, Radio Televizija As iz Šapca i dnevni listovi Večernje novosti, Politika i Blic, kablovska televizija Krupanj. Profesor režije, reditelj iz Beograda Vladimir Perović je večera sa nama. Čovek koji je dosta pomogao realizaciji ovog filma, pa ga molim da se obrati posetiocima.
Dragi prijatelji, dobro večer. Ja imam sreću da već dugo godina, decenije su u pitanju, imam za prijatelje Dobrivoja i Dobrilu Pantelić i da su oni postali i naši porodični prijatelji. Imam i zadovoljstvo da godinama pratim stvaralaštvo ovog divnog, talentovanog para. I imam sreću da me oni skoro svake godine pozivaju, ali ne mogu svake godine doći, da kažem par riječi o njihovom stvaralaštvu. Verujte mi, svaki put imam veliku tremu. Zašto? Nije samo prijateljstvo, dugogodišnje prijateljstvo, razlog zašto ih podržavam i zašto pratim to što rade. Možda je razlog iznad svih veliko divljenje. Smatrajte me i nekim ko pretjeruje i preuveličava, ali ja ću vam reći da smatram da ono što oni rade svojim sredstvima, svojim znanjem u svojoj oblasti i tehnologije modernog vremena odgovara u mnogome onome što su radili u svoje vrijeme Vuk i Cvijić. Razmislite o ovome. Dakle, ko kaže da postoji kriza naše bioskopske publike? Nema je. Vi ste dokaz tome, Pantelići su razlog tome. Dakle, oni su pronašli neku formulu koja nije Pink formula, nije Turbo Folk formula, nije formula realitija, nije tabloidna formula, nego su negdje otkrili šta je srce naroda, šta je misao naroda, šta je biće naroda, šta je trajanje naroda kroz vrijeme. Izgleda da se to prima u narodu i da tu oni izuzetno dobro korespondiraju, izuzetno dobro komuniciraju sa narodom. Druga stvar koju želim da istaknem, možda je neki od vas jeste svjesni, a neki niste ili ne znate, jeste finansiranje ovih filmova. Ko ne zna, evo da ja kažem, Pantelići žive od toga što snimaju svadbe. A svaki dinar viška i svaki dinar dobrih, razumnih ljudi kojima je stalo do kulture pripomogne da se naprave ovi filmovi koji služe na dobro, kako bi se starinski reklo, na polzu narodu. Dakle, oni od ovoga nemaju drugog interesa sem tog ispunjenja unutrašnjeg, zato što su ispunili jedan dug prema otačastvu, kako bi se to reklo. Treća stvar koju želim da kažem jeste bitna i možda i ključna. Tematika filmova kojima se oni bave, gdje svi vidite kako pogađaju suštinske teme o kojima svako od nas razmišlja. Evo večerašnja tema kum i kumstvo, poštovanje kuma, sve relacije koje iz toga proizlaze. Vidjet ćete na koji način je to tkivo razuđeno i promišljeno sa primjerima koji potiču iz naroda, pa su dobro ukomponovani u jednu cijelinu. Ili da se sjetim samo onog predivnog filma Međa od prije nekoliko godina, koji me vodi i do četvrte tačke na koju želim da vam ukažem, a to je da svaki od njihovih filmova nosi neki moralni poučak. Dakle, nisu filmovi samo radi estetskog zadovoljstva, nisu filmovi samo zato da bi se ispričala priča, nego i da nešto saznamo, da o nečemu iz života i stvarnosti promislimo. Dakle, film Međa, koji pominjem kao primjer tog dobrog moralnog poučka, a i večeras ćete ih imati puno takvih, jeste situacija u kojoj u čitavom filmu pratite negativne primjere ubijanja, zlostavljanja, braća se istrebljuju zbog međa, zbog imanja, a onda na kraju pred vašim očima pukne predivan vidik, jedna ograda, a 4 kuće. Nema ograda među njima. 4 brata, 4 snahe, 4 porodice žive složno, nikom o zlu ne misli. Dakle,
Po principu kontrasta, Pantelići su, nakon svih onih negativnih primjera, dali jedan izuzetan primjer kako se može živjeti ako se hoće, ako razum nadvlada nad primitivnim emocijama. Eto dakle kako nas Pantelići uče. Zašto je sve ovo važno? Mislim, dragi prijatelji, da jeste izuzetno važno. U času u kom se Srbija svake godine, po podacima demografa, smanji za jedan grad veličine Kikinde, dakle 33.000 stanovnika manje. Upamtite tu cifru ako je niste čuli. U času u kome i u ovom kraju nestaje stanovništvo, smanjuje se, odlazi u grad ili odumire, sa divnim izuzetkom sela Šljivova u koje, moram da kažem, sam se zaljubio kad sam skoro otišao tamo. I o kome ću, daj Bože, i sam napraviti jedan film, ako uspijem da prikupim sredstva, ali film u trajanju od godine dana, da pratim život tih izuzetnih ljudi. Dakle, u času u kome se sve to dešava sa izuzetkom sela Šljivova, vrlo je bitno da se određene moralne vertikale ovog naroda upamte, da se kulturne matrice tog naroda poštuju, da se tradicije održavaju. Naravno, nijedna zajednica neće biti toliko tvrda da se ne prilagođava vremenu i da zatucano istjeruje samo nešto što je možda bilo primjereno jednom drugom vremenu, a nije ovom. Ali tradicija kao tradicija sigurno vrijedi da se održava. I šta da vam kažem još u ime zaključka, dakle Pantelići nastoje da ostave u nasledstvo, da ostave u nasleđe generacijama koje dolaze saznanja o tome i zapise o tome kako se živjelo, kako se razmišljalo, šta su bile moralne vrijednosti jednog vremena, koji su običaji poštovani, koji nisu, gdje su bile greške, šta je trebalo činiti i šta treba činiti. Kad smo kod nasleđa, Pantelići su ostavili još jednu vrstu nasleđa. Njihovi sin i snaha su se također upustili u filmsko stvaranje i daj Bože, vrlo skoro imat ćete i vi prilike da vidite njihov prvenac i nadam se da će nastaviti tragom starih Pantelića. I na kraju ja osjećam potrebu da kažem da je jedno veliko hvala malo za sve ono što Pantelići čine. Ovi filmovi su štampani u tiražu od 3000 DVD primjeraka i dele se besplatno, a izdavanje diskova pomogli su Zorana Nedić i Žika Nikolić iz Beograda, Podorka Osečina, vlasnika Dragana i Zorice Popović, Mrki Promet Osečina, Cane Osečina, Apoteka Stefanović Osečina, Purlak Komirić, Zemljoradnička zadruga Pecka, Stana iz Beograda, ćerka Mihajle i Koviljke Kolarić iz Komirića, Mića i Branka Mitrović iz Belotića, Dobrivoje i Ljubiša Jovanović iz Osečine, Inop Šabac preduzeće za proizvodnju čepova, Dobrila Jeremić iz Beograda rođena u Komiriću, Boro i Mara Popović iz Krupnja, Žićo Matić iz Krupnja, predsjednik mesne zajednice Krupanj Željko Teovanović, samostalna stolarska radnja Tošo Kržava, radnja za proizvodnju ofingera, Valjevska pivara, kafa Sale Lešnica, vatrogasna spasilačka jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Krupanj. Hvala vam, ja nisam navikao na veliki aplauz. Ovaj film koji ćete sada vidjeti, ja ću biti kratak, da vidimo prvo film pa onda možemo da pričamo. Ovaj film koji ćete vidjeti sada, to je film moralne Srbije. Eto toliko. A Pantelićima bi poručio sljedeće. Pre toliko godina napisao sam jednu dečju pesmu na stihove Laze Lazića. A ja bih hteo da vam pročitam, da samo to pročitam kratko i da počnemo da gledamo film. Kaže ovako.
pred tobom je jedan deo sveta koji nikom ne daš. Pred tobom je lep predeo, budi srećan što ga gledaš. Ovaj svet je započeo tu gde ti sada stojiš, tu gde si sunce sreo, budi srećan što postojiš. Petrović, pa ga molim da uzme reč. Pozdravljam te, srpski rode, i sve koji ste došli ovde. Tako je danas Krupanj i Rađevina kulturno blistava mi đedovina. Pa hvala Bogu, tesna je sala, Dobrivoje i Dobrila, mnogo vam hvala. Danas blagosiljam sve mladence za puno sreće i mnogo dece. Nek svakoj snaši i nevesti Arhanđel Gavrilo blagovesti bar 2-3 ćerke i 2-3 sina, da vaskrsne Rađevina. Da nam vaskrsnu običaji kod Rađeva kamena kolo i svaki Srbin to bi volao, da mirno počinu kosti Smačkova kamena, Bože oprosti. Jer opet život bi dali da znaju zašto su pali. Zato rađaj, Rađevino, tako ti Vojvode rađa, da crni usud nas ne stiže, ako smo od sveta daleko, neka smo Bogu bliže. Vaskrsni Rađevino, okiti jagancima proplanke, momcima i devojkama đurđevske uranke, zabeli brda bekarom i pelenama, pozlati pšenicom Rađevo polje, da bude bolje, da bude bolje. Neka se mladost vrati selu, izvoru, ognjištu i bistom vrelu. Neka se moji Srbi obože, neka se slože, nek se umnože i nek sve dođe na svoje mesto, domaćinu kuću i kraj na presto. Mi znamo ko smo i šta smo bili i šta ima smo, i red i običaj kako je nekad bilo, kako je pravo i Bogu milo. Zato neka su srećni mladenci i ovaj dom i ovaj god i na sve strane vas celi srpski rod. Iz muke, krvi i znoja, vaskrsni Srbijo moja. U crkvenom parku Dobri potok, selu Donje Brezovice, opštini Osečina, selu Kržava i na Mačkovom kamenu, korišćeni su i snimci iz arhiva Zastava filma iz Beograda, na čemu im veliko hvala. U filmu je obrađeno više istinitih priča iz Podgorine i Rađevine, kao i priča Deteline na prosvjetu iz knjige Priče ispod ožiljaka autora Ljiljane Bralović. Ljiljana Bralović je večera sa nama, pa je pozivam da se obrati posetilaca. Braće i sestre, pomaže Bog. Lepo je u Srbiji videti ovako punu salu, a kada se daje nešto što nije Pink televizija. Mogu da vam kažem da svaki narod na svetu, pa i ovaj naš srpski, obitava na 3 stajne tačke, to su istorija, jezik i vera. Svedoci smo da nam menjaju istoriju i prekrajaju. Od vere se polako, nažalost, sami odričemo i atakuju na nju ih vekovima. A jezik nam se utapa u tuđe jezike tako što naše dobre stare reči zaboravljamo, a neprimetno koristimo one za koje najčešće i ne znamo baš šta sasvim znače. Ljudi koji su radili na ovom filmu neimari su i borci
pred kojima nije nimalo lak zadatak, čak možda nije lakši nego pred onima koji su na Mačkovom kamenu branili Srbiju. Nije lako u ovo vreme kada su i gusle utihle i kada su usmena predanja skroz zaboravljena, čuvati veru, istoriju, tradiciju i običaje. Ovi neimari, ovi veliki radnici po pitanju, možda niste ni svesni vi mladi, ne čuvaju oni ovim filmovima tradiciju, čuvaju Srbiju. Možda to neki stariji znaju, ali vi, deco, znajte, ako jednoga dana zaboravimo naše običaje, ako zaboravimo šta je kum, šta je uja koji treba da sedi svakom sestriću na venčanju, ako zaboravite šta su vam baba i džed, jednoga dana nećete imati ni vi kome da se obratite, da poslušate neku pametnu reč, niti ćete imati kome preneti. Tuđini neće slušati, neće ih zanimati. Prenosite, slušajte, budite pažljivi. Sve ovo što vidite ovde ne možete naći na Facebooku. Nema na internetu. Hvala vam što ste došli. Ja ne znam, nemam poruku za Panteliće, prvi put sam ih srela. Ali moja poruka se odnosi na vas, mlade. Čuvajte svoju veru, svoj jezik. Ne pišite latinicom, pišite našom divnom ćirilicom. I poštujte svoje pretke da bi vama jednog dana bilo pomoženo. Hvala vam puno i neka Bog čuva. Došlo je vreme da vidimo najavljene filmove. Još da kažemo da su montažu radili Biljana Sakić, Dušan Jošić i Milan Pantelić. Kamera Milan Pantelić, scenariju i režija Dobrivoj i Dobrila Pantelić, asistenti režije Dijana i Tanja Pantelić, kostimograf Zoran Simić, korišćeni kostimi Kulturno-umetničkog društva Karadžić iz Loznice, a muzika Dimitrije Mikan Obradović, pirateljski savjetnik na montaži filma, profesor režije reditelj Vladimir Pelević. Po završetku projekcije filma zamolila bih vas da ostanete na svojim mestima jer će vam se obratiti akteri filma. Hvala. Zorko Ostojić, Dragan Ilić i Jovanko Stošić. Glumce Bijanu Stanković i Predraga Stanisavljevića sa Desom Tanjom Pantelić, Lukom i Bogdanom Nešić. Mila Pantića, Dobrog Anđela Milicu Popović. Novi kum Miloje Nikolić. Stari kum sa švalerkom Petar Petrović i Milena Čunjegović. Kumov drugar na slavi Željko Teovanović. Tast domaćina Radovan Mićo Vuković. Komšija koji posti na slavi Milan Petković. Pilot Vojske Srbije Ljutomir Rundić. Djeta koji je obavio svadbi Sreten Marinković. Drugari iz sela Igor Filipović, Vanja Popović i Dijana Pantelić. Pijateljica Milijan Mukić. Hajduci Dragutin i Dragan Dumanović.
igraju mlada i mladoženja Anja Trifunović i Stefan Marinović. Zatim pozivam i autore filma Dobrivoja i Dobrivoju Panđevića. Sada bih zamolila Anju Trifunović da se u ime glumačke ekipe obrati posetiocima. Poštovani sugrađani, dragi gosti, dobroveče. Čast mi je i zadovoljstvo što večeras imam priliku da vas pozdravim u ime glumačke ekipe koja je učestvovala u filmu Kum i da vam se zahvalim što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme i došli da podržite najnovije filmsko ostvarenje filmske produkcije 3D Dobrivoja i Dobrile Panđević. Nadamo se da ste večeras uživali u prikazanim filmovima i da smo i ove godine uspeli da opravdamo poverenje koje nam godinama unazad ukazujete i da smo ispunili vaše očekivanja. Kompletna glumačka ekipa na čelu sa autorima filma potrudila se da tokom snimanja pruži svoj maksimum i da ovaj film iznese na najbolji mogući način. I nadamo se da ste vi taj trud prepoznali. Film Kum sa sobom nosi određene pouke, kao i prave i istinske vrednosti koje smo mi počeli da zaboravljamo. Te vrednosti zapravo jesu naša tradicija i običaj koji su naši preci vekovima unazad stvarali, negovali i prenosili s kolena na koleno. Naše prabake i deke su nam te vrednosti ostavili u amanet. Jedino što mi možemo da učinimo jeste da te vrednosti čuvamo od zaborava i da ih prenesemo budućim generacijama u znak zahvalnosti našim precima. Mi možemo da vam obećamo da ćemo se truditi da i u budućnosti opravdamo vaše poverenje i očekivanja. Napomenula bih još da dala bih u stvari savjet mladim devojkama, da slede primjer doktorke za etnologiju čiji lik u ovom filmu tumačim ja, jer zaista nema ništa loše u tome da nastavite da živite seoskim načinom života. Ja vas pozivam da se sledeće godine okupimo svi zajedno u ovoj sali, da pogledamo novu filmsku priču pod nazivom Svedok, koju Dobrivoje i Dobrila zajedno sa svojom ekipom snimaju na leto i da saznamo za još jednu istinitu priču iz našeg kraja. Takođe, želim da se zahvalim u ime ekipe predsjedniku opštine Krupanj, gospodinu Radu Grujiću. Ja bih iskoristila priliku da vas još jednom pozdravim, da vam se zahvalim na prisustvu, pažnji i aplauzima koji nama puno znači. Hvala vam lepo i prijatno. Dragi posetioci, to bi bilo sve za večeras. Vidimo se dogodine u isto vreme na ovom istom mestu sa novim filmom Svedok. Laku noć i doviđenja.